Kedam tang video long stame nili nali tuma fan West Karbi Anglong long keklang Voreng Awarsai APHUTHAK nang peklang pon iglo mate nang than pachini pon iglo lapen puthot pini ta nili nali tuma fan West Karbi Anglong along keklang Voreng Awarsai APHUTHAK ingthe thini labangso video long nali tumhan nang than pachini pon igpo tangte aprangsi kaduka via fan stame KARDOM pajer iglo lapen nali tumjong si labangso YouTube channel long nang kamri milang politika cingon pen subscribing on lapen belar janta thegloi hoda stame nalitum berik denon lapen padar depen pen nalitum WhatsApp group long stame nang join don igon dak join iglo pol nalitum nili YouTube long ka upload e anason mate abilta nalitum WhatsApp long long ikpo lapen nili YouTube long pipe aprang stame nalitum bang WhatsApp long lang long ikpo tangte padar depen pen pini labang so Voreng Awarsai APHUTHAK le lang polonang lapen kai kiason chithan polonang. Advertisement number 1 lo patumi nili ka upload bang advertisement number 2 lapsinali tumhan pini puthar labang so puthar dak nang thiek manang than pachini pon ikpo lapen lason thak thak lo dak standard form form lo nali tum kopia post se ka filabi ma mate kopia post long se jog dun labang so post amen hai hui dak tok dunang po lapen kinang so documents an pinang po lapen ki thondam ninge dim labang ke West Karbi Anglong Hamren Chief Judicial Magistrate West Karbi Anglong Hamren along lapen on details of post weekends lang pon nang aprang si post amen bang ke dak nali tum screen along stame thek pon long ikpo head assistance lapen number of post bang ke dak sanctioned with letter the letter number dulu lapen dak 22,000 pen cheng log 97,000 an long pon ikpo lapen qualification eligibility bang dak candidate must possess at less 10 years of experience the service upper division assistance mate UDS labangso dim ki claim tang abang phu mate abang pinang po lapenda unreserved labang ke 1 lo lapen number 2 lang UD assistance post ta dak dolo lapen 14,000 mencheng lo 60,500 an long pon ikpo lapen post da sido lapen experience od LD assistance copiers typeness computer natu knowledge do nangpo lapen ladak ta unreserved da sido lapen son thak thak si number 3 along beach clear grade 2 labang so post tame dak sido lapen Ning Kehang abang phu abang pitum dak to jogdun iktame lapen experience as LD assistant copiers typeness computer typeness saving lahai nalitum 5 years and experience to nangpo lapen dak terms and condition mang lapu hello nalitum standard form along si application mang submit fill up iknapo lapen number 2 along la sona ke tok pone number 2 along by application must be accompanied 3 copies of self attested recent photo size nalitum pakthom photo nang po lapen mang so application adim nalitum pabon iknapo lapen number 3 long bang for the post head assistance upper division assistant and beach clear grade 3 the intending candidate shall submit their application through proper channel nalitum talk pami fill up pami sipidun ignang po lapen number 4 along candidate shall submit experience certificate donang po lapen respective competent authority chief judicial magistrate through proper channel along with the testimonial including the copies of service book donang po lapen number 5 along candidate will have to super scrape the post apply to the blog letters nanitum blog letters pen sen blog thak tok donang po lapen incomplete application bang reject po lapen lason dak pena analitum pandak terms and condition nanitum lang pon igon lapen non ki jok ni dim labang ke nalitum hanili nang thanik po lapen interview date bang nalitum la screen along thek pon longi district.ecourse.gov.in West Karbi Anglong lamang so a website long dam lopul nalitum interview that details da nalitum long ikpo lapen 15 number lang kitok lason hela April 12 aprang nalitum jogdun ignang pola bang so post pan nalitum jang si jogdun ni pulta lapen nalitum address bang ki jogna inga dim la bang ke nalitum screen along ki pi theklong po office of the chief judicial magistrate West Karbi Anglong Hamren judicial court compound Sayali pin 782486 Assam labang so dim sinalitum jogdam ignang po lalo la pendak penaan lason copy da ketok pondo nalitum lang pon ingo dong sile nalitum ning hang abang phu abang video pun nalitum jogdun piprap igon
mate jok dun ikon lapen nalitum video to lang misen pula nalitum share ego labangso video kan manalitum ki share un Karbi Anglong arad doon stame pilang ikna lapen pecini ikna nasipinya pini labangso a video lang bal ansing ton pon jok jidat pula penili bor ipon po ka anma video kimi kiwan un lapen kapre birta ka anma ke long nili upload ik bom pala bang so YouTube channel long lapen nalitum WhatsApp group ta do WhatsApp group long sta menang join dun ingon ada join ik pula nalitum update ing soni YouTube long nili ka upload mon un ahor mo bang nili WhatsApp long si paklang ik pa nasipinya video long mula ancol do me thak me ka duka we Karbi 2.0 YouTube channel long kelang arat do an fans ta me nili hin pen KARDOM.